گرم باش تماشاوان هیراج استودیو آرکی و نوچه این دمجمیر شش وره پیشکش کرن دست بکه گرنگترین سرنوچه. گره دهانی دانستاندن اسیتانه لسوچی در باسی روژا خواه دوان بو. دکتر عبدالحکیم بشار دبیجه که دانستاندن پیاده به امریکا را برازی بون رژیم اسد بون. جاره کدن اگر به چین عفرین روژا به کردستان کتو سروکی انجمن خواجهی شیعه دبیجه اگر به الیکاریا خلقی هات بمراندن. مالپر سپوتنیک یا روسی راگهاند کو پشتی وکشانا چکدارین یپکی جمن بجه چکدارین یپکی دست به فروتنا چکین خود بازار رج دکرنه. دوباره سلام. یکم روژا گره دهانی دانستاندن اسیتانه درباره سوریه دول سوچی و آمدبونا نونرن هر سه ولاتن گرانتور و شاندره نفدولتی تایبت جبوی سوریه استیوان دیمستوراب داوی هاتو لگوری زانیاریان فرهنی آوان جوینان آمده کاری و تکنیکی بون. گره دهان یا دانستاندن اسیتانه درباره سوریه دول سوچی و آمدبونا نونرن هر سه ولاتن گرانتور و شاندره نفدولتی تایبت جبو سوریه استیوان دیمستورا دست بکر. دیکم روژدا شاندین ولاتن گرانتور لگل نتوینیه گرتی مجارا کومیتا دستوری و دوسیا وگرا پنابرین سوریه بو ولاتن وان گنگشه گر. الکساندر لورنتیف شاندی روسیا بو سوریه دلی دوانکه روزنامه‌وانا را درباره کنگره سوچی داخویانی کو بریا مهگونی و رژیم سوریه لیسته کومیتا دستوری پیشکش کریه و بریا 2 هفته انجی اپوزیسیون لیسته خوا پیشکش کریه اونها لیسته سیان یا کمیته دستور سوری کوی جنونرن جواکا سیویل پیکوره تیگنگه شکرن پشتیویه که دره کفتن لسر پرسن رکخستنی و چاوا کار کمیته و دست پی بکاو کو اوجیوی کار پاشاروجی با تیکرن. لاورنتیف سربار کرد که ولاتن گرانتور و علی کاربن دا کو پروسه دستوری دست پی بکه درباره وگرا پنابران بو سوریه لاورنتیف گوجی کو نوج صدی جرو بری سوریه هادبن کنترولا رژیم ده. و نیازا ولاتین سوریه بو ولاتین وان پشتی کو آرامی چید و دیاره. هجمار آمازنج پنابران لأردن، لبنان و ترکیه هر وها بشکل اوروپای دمینن. او جید وی ریل بر وگراوان نوی گرتن و وگر وی نبزوری با. هر دوی درباره ده الکساندر لاورنتیف شاندی روسیا بو سوریه آماجه بویه که کر کنها کار لسر بهز کرنا باوریه دناورا رژیم و اپوزیسیونی ده دیکرن و او یک جه گوه پیدانیه. لگوری جدرین کو یکم روش جنیزیک و شوپاندنه یکم روژا گره دهان یا سوچیه جوینین تکنیکی دناورا ولاتین گرانتور بو دو چارچووه ده شاندین هر یک جه ترکیه، روسیا، ایران لگل نتوین یک گرتی و شاندین رژیم اسد و اپوزیسیون جویان ایروژی دوام روژ دست پیدکه. گروپین چکدار لعفرینه جوانا که کرد بنچاف کرن و برف جهه که ندیار و برن. جدرک تایبت جار کرا راگهاند که گروپ احرار الشرقیه روژا سیشم جوان بناو ریزان محمد به تومتا تیکلی آوی به پیاده را گرتن و برف جهه که ندیار و برن. جدر هر وها دازانین که مبست جه گرتن آوی خواستنا پره نو تو تیکلی و پیوندی آوی به پیاده را تونه. گروپ احرار الشرقیه یک جه گروپین که کار دزی و تالان و رواندن ولاتیان لگند و نافچین عفرین رادبن. اگر بچه گازی روتی لنافچه اشیه لهرم عفرین کتو جبر بلند بونه استا اگر تو کسی نکاری بوی آگری بمرینه. جارکدن آگر بچیاین عفرینی لنافچه جندره سوشیه کت و تانها آگر ویکتیه و هول جبو ومراندن جعالی خلق وان نافچهن بردوامه. جدرک تایبت جارکر راگهاند کروژا سیشم 31 ماه هفتان جارکدن آگر بچیای گند حج حسنا یه نافچه جندره سکت و آگر هر دچه بهز دبه و مزنتر دبه. جدره هر واد آزانین که آگر کدن بچیای گازی روت یه نافچه شیه کتیه وجبر بلندبونا آستا آگر تو کس نکاره وی آگری ومرینه لو ما بچیای گند ترمیشا جی کتیه. دبیستونه ماه هفتان جی آگرک مزن بچیای گند حج حسنا کتبو. هر واد 23 ماه هفتان آگرک بچیای هواره و بطایبت لگند چیای نافچه راجو کتبو.
و ji gurbûna agir ew agir gihişte cihên din û ji ber ku rêyên wê deverê asê û bilind in, tîmên berpirs nikarîbûn xwe bigihînin wan deveran da ku agir vemrînin. Li navçeyê Şiyê jî çiyayê navbera gundê Erendê û Tirmîşa di heman roja 23 ma heftan agir bi darên çiya ket ku ji aliyê tîmên berevaniya sivîlan û xelkê gund hate vemrandin. Roja şemiyê 21 ma heftan daristana gundê Omerê hate şewtandin û tevî otomobîlên agir vemrandinê yên Encûmena Xwecehî ya Şera xwe gihandin cihê Şewatê lê nikarîbûn wî agirî vemrînin ji ber ku agir beşek mezin li xwe girtibû. Ev e demeke û agir bi dar û daristan û çiyayên gund û navçeyên Efrînê dikeve û gelek caran ji ber bilindbûna çiya û tunebûna rê xelk û tîmên berevaniya sivîlan nikarin xwe bigihînin wan deveran. Bi tenê balafir dikarin wî agirî vemrînin û ji ber ku neguhdanek ji aliyê berpirsan ve heye ew agir bihêz dibe û piştî demijmêrên dûr têne vemrandin. Ji aliyê xwe serokê Encûmena Xwecahiya Navçeya Şiyê ya Efrînê Ehmed Hesen ji arkêre got ku agir ji aliyê xelkê gund hate vemrandin. Bêguman ev agirên ku li çiyayên Kurd a tên wek dibêjin vêxistin bi feelê fail yanî tên wek dibên vêxistin û ev jî bi destên xêrnexwazayên ku şer û ji herêma Efrînê û Kurda re dixwazin lê bi alîkariya xêrxwaz û bi alîkariya Dîfa el Medenî سيطرة سروي أجرنابي نهاجي هاتن ومراندن ومهيفيدارن تجار دوك دوباره نبن جبر سروشتا كردستان سروشتا عفريني خرادكن يعني و ام سپاسيا وقت بدفاع مدني دكن سپاسيا هركس كي خيرخواز يگو آليكار بيه دو ومراندنا و أجرنا ام دكن دو دبستان به هفته دل دو گوند نفچه معبطلی هاتن وکرن جدرکی تایبت جار کرا راگهاند کو به الیکاری اجمارک مامستا و خیر خوازن دو دبستان لگوندن گورکا یه بسر نفچه جندرسی و گونده در گری یه بسر نفچه معبطه وکرن همان جدری اشکره کر کو کورسن خواندن ده به هفته دورن پیشکش کردن حتی کو همو آماده کارین دبستانان ورن آماده کردن جبود اسپیکرنا ورزی نوی خواندن جدری ارکیت کسکر کو فرانیا مامۆستایان ji xelkê wan gundane û hejmarek erebên derbeder hene û diyar kir ku Encûmena Xwecehî wê hewlên xwe bike ji bo ku pertûkan ji wan xwendevanan re dabîn bikin. سê Kurdên di nava grûpên çekderde ve demeke hatina revandin û toga agahî li ser wan tunene ew çekdar kîne û ji kudirîna me divê raportê de hûrgûliyan bizanbin. Pirsa çarenivîsa sê Kurdên di nav grûpên çekdar de li Efrînê têkirin ku ev e demeke hatine revandin û tu agahî li ser wan tunene. Mihemed Şêx ku bi bavê Meryem Heskawî tê naskirin, xelkê Serê Kaniyê ye û serokê Lîwaya Ehrar il Kurd Ketîbeya Meşal Tumo ye. Ji demekê ve winda ye û tê gumankirin ku li cem grûpa Sultan Murad be. Ji ber ku ji heman grûpê dihate xwestin û daxuyanî jî bi Ebû Meryem Heskawî derxist. İsa Kedlo ku bi Ebû Meryem Efrînê tê naskirin xelkê Efrînê gundê Celemê ye. Ew jî serokê grûpa Swar Efrîne herwiha Mesûd İbo ku bi Ebû Mecid Komala tê naskirin ew jî serkirdeyekî grûpa Ehvad Salaheddîn e û xelkê bajarê Babê yê Helebê ye. Ji demeke dûr ve her sê navborî li Efrînê nediyarin û bi tenê daxuyanî derbarê Ebû Meryem Heskawî ji aliyê grûpa Sultan Murad ve derketiye û tê de hatiye ku Heskawî ji ber dûseyên cuda hate binçavkirin. Li piştî heyvekê ji girtinê karîbû xwe ji nav lepên wan rizgar bike û bireve. Di daxuyaniya Sultan Murad de ku di 21 ma heftan sala 2018 hatibû belavkirin, ji grûpên çekdar yên Efrînê dixwaze ku Heskawî radasî wî bike û li gor jêderên Xwecehî dibêjin ku tê gumankirin ku hatibe terûrkirin. Ebû Meryem Heskawî û Ebû Meryem Efrînî û Ebû Mecid Komala ji destpêka derbasbûna grûpên çekdar derbasê Efrînê bibûn û piştre winda bûn û ta roja weke îro tu zanyarî li ser wan tunene. Di heftê ma şeşan fermandarekî Kurd yê Cebha Şamî Ehmed Misto ji aliyê grûpên Nenaz ve hatibû armançkirin. Lê piştî dîtina çareseriyê careke din vegeriyaya Efrînê.
انجمن خوجاهی عفرینی آلیکاری لسر گندین عفرینی بلاف کر شیدرکی ج انجمن اج آرکر راگهاند کو ایرو روژا سیشمه نویسگاه هاورتونی انجمن خوجاهی عفرینی 800 سلین خوارنه لسه گندین عفرینی بلاف کرن جدری هر وها آماجه بکر کو آلیکاری ل گندین مریمن و قسطل کشک و گند چومک هاتن داوش کرن توی آستانگی و ریگری ل انجمن خوجاهی داوش کرن آلیکاریان ده بردوامن انجمن سوریا دموکراتیک یا سر به پیدا ترم 44 چکداران رژیم رادستی رژیم سوریه کرن لگوری زانیارین ارکیک و چکدارن به سر پیدا ترم 44 کشتیان رژیم سوریه ده گورکا به کوم ده ل در دوره باشاروک عین عیسی ل بکولر قایدی تنها روها هات دیار کرن کو شاندک ج پیدا بر خدانه درگه طبقه سنوری و ترمو بلگنامه این کشتیان رادستی سر کرده و بر پرسیان رژیم سوریه کرن بله تماشاوان نجاج به گوتو بیجک بهتر لسر داوین روشا سوریه و دانوستاندنین ازیتانه کول سوچی تل دارخستن هدر اسکای با ماموستا فواد علیکون دام دسته سیاسی پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه لگلمنا ماموستا فؤاد دنباش دست بگه دست خواهد زنبم اوا نه گری بری نه لاسیتانه هدن دارخستن و هر به دانوستاندنین اسیتانه بنابو بانگلیش برچه گراد دهان یا دانوستاندنین اسیتانه لسوچی هاتل درخستن قالوا مرم وما بس جيت شي وعنقول تشربه جرت يكره. السلام والرز. اوكي وقو يعني براستي ولو للسوتشي رونشتن لنافي بو اسيتانا دها. يعني وان بس لدهي لا شيء يعني يجي انه امتداد جي اسيتانا ري لانينا وي سوتشي جبو جانب سياسي تخناف. يعني رمزيتها جي سوتشي وزانن كونغرك تشيلو لسوتشي تري سالي بهاي كده الكونغري هناك خال بيساندن فقصت بين سوتشي بانه اما اسيتانا وسوتشي بكن ياك بواري لشكريجي يعني دستو بكن او بله ما مستوى مثلا جرتيا مثلا مافي مروفا توريجي امي بكتوبو وبدي رنجي ام جفاتا اسيتانا دهل صوت تشيبو فعلا جي ام هر شار خالي جرنج اتن بكتوبو جرن سر روش ادلبي سكني سر روشا جرتيا سر روشا بنابرا سر مافي مروفا سر روشا دستوري ودي مستورا جي حاضر بيه بله باشا با مستا فؤاد دست بگه دمک و سوچی هات دارخستن گوتن کوه جه جنیفه بگره بنارین تا گهشتوی آستیان کو گهشتوی باری روسیا کو آستیانا کو سوچی نکاره جه جنیف بگره لو ما هاول دا کو آستیانا و سوچی بکیک بله كرياجي نكار هر دوشي نكار شو كريكي بكرين يعني دوسيا سوري إنه بدستي روسا وتركي وإيران الثانية وندزانن لكيلك أوان أوجي جفات ميدين تشيدبن يعني بري بيش دولة بول باريس رونشتن بيستو السيما هاي كده 2011 ودوان جهاشتن خالاب هفدور إيرو بونا حف دولة يعني ألمانيا ومصر جي كريوان بون ونزيك أو يجي جفاتي خبكن لكيلك فان هردو جروبا بركاري بيجي يعني روسيا رولاوي تسوري دي جرينجي وبيوينا لكيلك بيجي بأمريكا وأوروبا جي نبل جبر ليه كيجي حتى بهردور نجه نرينك هربش أو تكار سري بس جريكا سوري نبل واري جنبجين عاشتية كدرس أفكارنا دبن يعني رو نزيكبون شيء دبن حتى إيرو تشتري هاتي ديار كرن درونشنا ترامب وبوتين لهلسنكي أو تشتني جان بيجن خالي جرينجي قال هردو كرنا وجبوا كار سسر كرنا بس جريكا سوري أو تنية ليه برد بيد حسه إنه روسيا بيتر
بهتر امريكا دستي فكر انه هنا كار بكد في واريده لبيشتي دوسي مهديجي دبي اما هبدو ببينن كاغهاشتن كيدا باور يا مدى انها وخبراء روسيا وامريكا رودنين جبو في مساله او جواتا حفتاج تشيبه سري ايلول جواتا كل تركي تشيبه هنا بين روسيا وتركيا والمانيا وفرنسا طبعا وقت المانيا وفرنسا تيدا يعني الرموز وقت بي جرينجي اتحاد اوروبي فامريكا ربيجي هنا او گفتگوی وان دولتانا بداوي نهاتني قبقه خالني تيبت قلسر دستوري افابكن بله المتحده دخبته انه انها ناف هاتن داني شفا بيجي هات داني الركبريه والريجيمي دي مستورا هنا بيجي خو زلال نكري او بفسدو بيجي افسدو بيجي وشلو بيجي دركبن وكوميتا دستوري ودبيجي دي مستورا ويب دولة ايلولي دي يعني دم هيدن يعني دفان هردو مهانا دي دبي اف دولتانا جي بقهن تشنا جبو وقت دبي مبادئ دينن ريتشك طعن دينن جبو بيك انينا جبو دستوري للسروان خالانا بيك بينن بله مامستا بله حتى تشرا دايه كي دانوستاندنين اسيتانا برجواندين قالين سوريا برچاف دگره دانستاندين اسيتانا بيغمان يعني برجوانديه قالي سوري برچاف ناقر يعني وزانن اسيتانا تشيبو بشكي حلبي وروس حسيان انه وقت بي ركبري تيفش ولشكريا او بسركت ودعوة اسيتانا كرياني اسيتانا تقارب جي محطات روسي بو بمنطقة تيدا قد خوازر روس بمشينه يعني ام بسركتن النظام بسركت وبالتالي دفي اجا الركبري دستيخو بلنكي ووقت مبكي يعني لا يقبل كل دولية وحري دولة العالم إنسان تجاري سوري لما بدرت حقامياتها ولما كل حق حصار خنابر برضو الدربي سوري وحق حصار خنابر الدربي سوري ده وشارسرية سوريا نيداني وخلقانا بقرن وبالتالي أب تشتغل أسيتانا تشيدبه روس دخوازن أو دستورا قدانينه او نرنه دانينه او بسركره لهذا دولي ويا قبول ناكن جبر ويا كي روس ديفيجن اب اسيتانا وسوتشي او الي كارب بجنيفه بمعنى روس نكارن بيجن ازنما جهد دم جنيفه جبر زانه مجتمعي دولي تجاري ويا قبول ناكن قال لك يتملها بحاجه دمك بيتر اب دولتانا لسرب السكنين باشا مامۆستا فوات ئاماژە بخالەکە گرنگدا تەگۆک و دانوستانە ناسیتانە بەرژەوەندیان گەلێن سووریە بەرچاو ناگرێ و هەر ئالیەک ئەنگۆ رووسیا دخوازێ لە گۆری بەرژەوەندیە خوا کریزێ چارەسەر بکە باشە ئەگەر کریز بیرەنگێ وەڕەوش ببی ئەوەیە ئەف دانوستاندن و ئەف گەشت بەرشتێنە لە دارخستن حتاکەنگی رووسیاوی دێ سیاستا خۆدا بەردەوام بێ و مەبەستاوێژی چییە بە جێهکردنە ئەنگۆ سەپاندنە بە سیاسەتێ خوازم بيجي المجتمعي الدولي قبول كريه وك بهيمنة روسا لستر سوري ليه قبول ناكي بالنرينا روسا شارسرية يعني تجاوزات روسا ناب بيكرن وبين روسا جي نابه وروسي دستيفا دريش كرنا حمي جغرافيا سوري وبشجريان ان الرجيم يجي دكي ولمجتمعي الدولي قبول ذكر روسيا رولاوي هبد هندر سوري دي لبيوان نابع افشار سريجين روسيا جي افتشت باور كريه يعني افدس وردانا روسيا قل سر سوريا الوقت بي تكاري خبكي وتكاري وقت بي روشي هرمي آرام بك وقت بي جرهابية خلاص كل نظام هناكي للسر بالسكند نظام جي تراجعي بكي لي بريارة داوي دبي ام بهدور بقيني روسيا جي استفهام كريه غورا كوين جرينج سوريا هي لاو رولا جرينج ومزل تجاري بامريكا والاتحاد الاوروبي او سرنا كذا بله مامستا نبشداريا امريكا دانوستاندنين اسيتانا ده چوا تايد ده
امريكا بني جارنا حاضر دبو وك مراقب يعني امريكا في دربي جارك يجي حاضر نبو براستي وك مراقب ليت فتره بريد حاضر دبو انا هاي امريكا لم مقتنعه تشتيج اسيتانا دركذا والركبريا سوري قبول بك وامريكا بترسى حاضريه بفهم كرنجا اسيتا سوتشي او اسيتانا بو مساركي وقت جنيفيه وبالتالي امريكا حاضر نابه جبو بيجي جي اشتيه وجي اج ام چارسر بكن برنگكي راستي برس غريكا سوري جي و جنيف نا سوتشي و نا اسيتاناي باشا مامۆستا فواد خوازم منێکی ڕۆنایی بخۆمە سەر ڕەوشە ڕۆژاوای کورسانی دەژی بنەڕیناتە ڕەوشە ڕۆژهەڵاتێک چەمێ فەراتێش برک و نا ڕۆژاوای کورسانێت ڕازی بن نەڕازی بن بووە دوو بەش ڕۆژاوا و ڕۆژهەڵات چێ بووە چارەنویسە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێوێ بچ بێ گەلۆ ئەمریکاوێت تێدە بمێنێوێ بنگەین خۆیان لەشکری بەهێزتر بکەو یانژی ئەوێ بێ تەمامی ڕادستی ڕژێ ماسە دووەرێکردن و رووسیاوێ هەژبوونا خۆ تێدە بینێ ادبر روجا روش يعني انها براستي بيتر زلال بو يعني بري وندزانن يعني بيدا تكو امشي بشكل ركبريه لان نوك ركبريا اج انا كسيتي دي او انا كسيد بينا ام خد بينن ام نب ريجيم رنا نب ركبريا افاد ايرو بالنافي تلافي او الرياضي ذاتي تشيكرن ليه دفي امشي حاضر بند الجنيفه وك بشكل ركبري إيرو أفايا أم خلاص نيجي أنا هاد زلال كرن إيرو بيدا ونظام شفر له هبدو كرن أو إدارة نظام فقرين أو يجي بيح لاندن دهدر إدارة نظام ده شدواري أساي شرطة ده شدواري إدارة ده وانو نظام شفر أو بقه خالاب هبدور وبالتالي هاد زلال كرن أفايا نما دوزا أصلا أو نما دوز دكن اوجي حاضر بمن جنيفه وبشكل ركبريه اگر حاضر بمن بالرجيم او برسغريك لجم ركبريه تنيه اذا ام اباياجي باش بوغا مش فيتي روكي خلاص انه كاس فكر فكرك وعندك يا هرن عندك شو جمني جيمي وبازاري فكرني بردوام او بازارنا باور يا مدن برنا بيجي تشوفونا عمليا تسليم دكن اداري أرتسلم كرنا إداريجي أمريكا ندجي يعني أمريكا دجي هاتنا شكل سوري وإيراني بالرجلات الإفراطي ليوك إدارة ومكاتب وشرطة أمريكا ندجي بس أمريكا كسكايشي تاوان أنه أم تبروبلمي نابينن أمريكا جيب حاجته غيابو جبرقة تاجبوكش هفالبندي خود تركار بيجي وبيدا شو جم ريجيمي او رژیم شریک هردونه و ترکش گریا و ناکم بريجي تباوريات سياسي مبوان نكريه ليفك او قصد هو سوريا الديمقراطيه بهزك الاشكريه ازوان متفق بس ام شرع ارهابي بكن تبروبليم السياسي مو تبروبليم تتكليه من السياسي منوان تننه وبفيرنج امريكا دخازه فرحت بك سر ضغطة تركي قل سروة باش مامۆستا فواد پرسەکە یاکو تەباییە گەلێ کوردە و گەلێ سووریە ژێ دەدەمان هادا ئامادەکاریش بۆی کۆمیتا دەستوریە سووریە تێنەکردن و ناوهاتنە پێشکەشکردن تەنها بە گوتنە خۆ دەژیگۆتە گۆهشتان ستیڤان دیمستۆرە ئەو پێنجی ناوێن و کەتنە ئالیویدا ئامادە نەکردنەداک و پێشکەش بکێ دەهینە کۆمیتا دەستوری قوناغا ئامادەکردنەدایە حازرکردنێدە لێ دناوا اپوزیسیونێدا دەست بە جودابوونی هاتەکردن شەقام بێژن هاتەکردن دە ئەخوان مسلمین ڕاگەاندن و ji ber کۆمیتا دەستوریە سووریە بەرژەوەندیان تەباییە گەلێ سووریە بەرچاو ناگرێ و ڕێدەدێ ڕژێ ماسەد و ڕۆلاوێ هەبێت دێ سووریان و دەژی خۆژێ ڤەکشاند و ئیرۆژێ یەک و ژێک ژێ یاساناسێن هەری شارەزان بێژن خەبیر دێ بوارێ یاسایدا و عەبدولحەمید عەواکە خۆشلژنا دەستوری ڤەکشاند نەریناتە هیچتان ئەو کۆمیتا دەستوری بە دەوێ قوناغا دەستپێکی دێ و ئەف هەموو ڤەکشاندن تێدا هاتنەکردنەوە بریار هاتنەستاندن پێشەڕۆژ ئاوێ کۆمیتێ چییە؟ باوەری ئەمەدێ ئەوێ یعنی چار بەشێ ڕێکبەریە چێبن بەشێک ژێ ئەوێ هەر بەر بنیزامێ دووچوو و بەڵکیانها لە ڕیادێ خۆش نونەرێ وان بدن عالیکیە وەک ئەحمەد العۆدە و
بشك يجي بمينه او باور بمسار سياسي ودستوري وقطاع سياسي وكار بك او يجي بردوام بك بشك يجي او وقت اخوان مسلمين او ممكن بالريق دن كاري خبكين كاري ركبانية حتى ايه لشكري بشك يجي وقت عبد الحميد عواط بن ضغطة شارعي دقال كوميتا دستوري تفيدي نادي فاول ما لا قانون يعني فأبي كشي بمشي لا هري جرينجا وكببه او ركبريا بشتجيريا الدولي جير هبه ووقت مش ورقو امريكا اتحاد اوروبي وروسيا جهاشتن خطك ستور بحل سياسي دي اوي بمشي كي خو بدا عليه وجير بيجن اغراتا اخيري به لا اوي بردوام به وخطي دي جهريك كاري خو بكل دور باوريه خو فاخوان مسلمين بباوريا بدن بني سيما هاد قوتنا من دوزام وتمركي عام بكن ودفاع مسؤولية خبقهرن ودفاع بعمليات سياسية جهاشت الريك قردين برا بقولوا الانفر ائتلافي دعوجه ائتلاف كان الرينا قبل ذي كونغري عام ائتلافي كبيرين في أرضية يجي مريضة فدباوريا بدأ أو تشتت سريع وانتهنه او قيادك ضد الماضي بلي ما مصطفى نرينا ندب كوميتا دستوري يا سوريا وما فين قالي كرد مسوقر بك دباوريا مدى قام بيجي والله ما في قال لي كرد وكان دخازن او مسوقر بك ام شاشن لاوي بيل ما في قال لي كرد بك او جي شاشيه يعني تشتيق تشيل او نوع كسيبه او نك او بخازه هر تشتكي بجيتي ده هنكار رازي بك وينوك مبه وينوك ريجيمه به وينوك رزبانية عربي به او بقين مبدأ يدري حالة توافقي بقين تشتكي ايه ماجي امي بردوان بكن او تثبيت به ما في ملتي كرد دستوري بيقمان وهو قال لك خالي جرينجي بحقي ما في ملتي كرد ليه ايما امي بردوان بكن دوزا خدا حتى سوريا قنوه بيجي يعني فأما يجي نبيجن يا هر تشت يا نتشتك أجي سياستي دي باوريا مدى النراسته ليه وقتها قم ببينن أب كوميتا دستوري قب جارك بشتا خود دي برسقريكا كردي وبشتا خود ما في ملتي كرد بيقمان أنا كسيفيال صرفة قبولناك وموقفك توجي هذا الديواري سپاس جبوی مامستا فواد علی کۆندا مێدەستەیە سیاسی هەپەیمانیان نیشتمانی ئۆپۆزیسیۆنە سووریە کۆدرای سکایپ بە لێگەڵ من بوو گەلک سپاس مامۆستا ئەنجومەنە سووریایە دەموقراتیکیا بسەرپەیەدێڤە داخوایانیەکیدا ڕاگەاند کو civînên wan bi rejima Sûriyê re lê Şamê baş birêve çûn. Tekeskêr ku danûstandinên dergehên nû ji bo çareserkirina siyasî ji krîza Sûriyê re vedkirin. انجمن سوریه دموکراتیک یم بسر پیاده و داخویانیک درباره جوینین خواه لشما پایتخت بر رژیم سوریه را بلاف کرد. دی داخویانیا وان ده هاتیه گو همو هزو آلین ده نوا انجمن سوریه دموکراتیک ده تکزیه لسر گرنگیا جوینان بر رژیم سوریه را دکن جبور چاره اک سیاسی لسوریه و پیوستیا برداومیا وان هفدیتنان کرن. هر وها دیار کرن گو همو دست کفتن دواره خدمت گوزاریه ده و بخالک گرنگ جبو آوا کرنا باوری نافراوان و رژیم سوریه ده هر وها و درگاه کی جبو چاره سریه که سیاسی سوریه بگشتی ده وکه هر وها انجمن سوریه دموکراتیک یا کش آلی پیده و هاتی آوا کرن بانگل همو آلی و هزن سیاسی سوری گر گوبشداری در چاره سیاسی جبو چاره سرکرنا کریزا سوریه بکن گودنارینا وانده و کار به شر و کشتن لسوریه راوسینه هر وها و نخشاریه که گشتیج بو سوریه دست نشان بکه هندک جدرین خوجهیج کردستان سوریه راگهاند بون گوشاندا انجمن سوریه دموکراتیک یا بسر پیاده و لشما پایتخت سوریه جوین لگل افسرین هوالگری سوریه و به پرسندن به هماهنگی لگل ایران لدارخست همان جدران راگهاندن گودجوینا هر دو آلیانده شیوه رادست کرنا دورین کردستان سوریه جبو رژیم گفتگو کرن هر وها نخشاری آوگرا رژیم جبو باجارین کردی هاتا گفتگو کرن گودجوینه ده برپرسن رژیم داخواز جب پیاده کرن گو رادست کرنه که بلز پیک بینن
Civînên peyedê bi rejima Sûriye re berdewamên got hevdemî van civînan jî çekdarên peyedê bajarên Kurdistana Sûriye ji alû wêneyên şehîdên xwe paqij kirine. Omatasiyeke mezin ketiye dilê xelkên Kurdistana Sûriye got peyedê bajarên Kurdî radestê rejima Sûriye bike bê ku mafê gelê Kurd were parastin. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیل برویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گهاند کو امریکا و روسیا هول ددن کو دور ژ چکدارین نه دبن سیبر رژیم سوریه قدغه بکن و دیار کر کو امریکا و پیاده بتنه بهله درباره روشا کردستان سوریه و سردانا شاندا پیاده ji bo şema paytext û danûstandinên پیاده û rejima Sûriye Dr. Abdulhakim Beşar ragihand got rejima Sûriye razî ji danûstandinên پیاده bi Amerîka re. Her wiha behsa agera li darxistina operasyonên hevbeş di navbera پیاده û rejima Sûriye de kir. Dr. Abdulhakim Beşar endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji malpera Bas News re ragihand got Amerîka û Rûsya hewl didin got deverê ji çekdarên ne dibin sîbera rejima Sûriye de qedexe bikin û bêguman ev proje پیاده jî wêl xwe bigire. Beşar her wiha dibêje got dema got rejîm qirs bû di deverê de tiştek pêşkêşî پیاده nekir maça wê niha pêşkêş bike û ew di rewşeke gelek baş de derbas dibe. Tevî got sloganên پیاده û meya demokratîk e û tiştekî Kurdî jî têdenîne. پیاده hemû dezgehên xwe yên ewlekarî bi hemahengî û piştgirî û alîkariya rejima Sûriye ava kir û hemû çekên got hatin pêşkêşkirin di destpêka şoreşê de ji bo پیاده ji aliyê rejima Sûriye bûn. Got deverên Kurdistana Sûriye hemî birêkeftin hatin radestkirin ji bo پیاده. Abdulhakim Beşar dibêje got rejîmê sînoreke ji پیاده re ava kiriye. Got پیاده nikare wî sînorî derbas bike û tu pêşeroj ji پیاده re nîne bi tenê wê were bikaranîn li gorî xwesteka rejîmê. Çekdarên پیاده ji destpêkê de li aliyê rejîmê şer dikin û hemû şerên got dikir ji bo bercewendiyên rejîmê bû û eger rejîm daxwaz kir got dibin sîbera artişa wê de şer bike پیاده wê demê wê razî bibe û eger heye got پیاده alîkariya rejîma Sûriye bike di şerê Idlibê de. Beşar eşkere kir got پیاده her dem di hembêza rejîmê de bû û danûstandina wê bi Amerîkaya re jî bi dilê rejîmê bû û cihê razîbûna wê bû û diyar kir got Amerîka wê پیاده bi tenê bihêle wekû çawa hevalbendên xwe li başûrê Sûriye hêla. Li gorî Beşar got hevpeymaniya navdewletî bi serkêşiya Amerîka jî hevpeymaniyê bi پیاده re bi tenê ji bo şerê Daişê pêktîne û tucaran wekû xudanê mafekî danûstandinan bi wan re nake. Di dawiya hevdîtina xwe de Beşar dibêje bêhtir ji 10,000 ciwanên Kurd di şerên ji derveyê bajarên Kurdistana Sûriye bûn qurbanî. Lewma bandoreka wê ya xerab hebû li ser dosyeya Kurdî li Sûriye. Bi taybet bandora wê li ser Erebên Sûriye got bi çavê dagîrkeran li Kurdan herîn. Lewma alîkariya goşdoseya Kurdî re bi dest xistibûn kêm bû û kar ji bo milmilaniyeke Kurdî Erebî hate kirin. ئێرە سەرۆک مەسعود بەرزانî لە سەلاحەدین پێشوازیە لە نەویسکار و هەلبەستوانە ئەمازیغی و دۆستە گەلێ کوردستانی خانم مەلیکە مەزان کرد. دەجوینەدا خانم مەلیکە مەزان دڵخۆشیەخوا بە دیدارێ نیشاندا و گوت و شەرەفەکە مەزنە لەگەڵ سەرکردەیەکی مەزنێ خەباتە ڕزگاری خوازە گەلان و سەرۆکێک و ji bo mirovatiye serkirdayetiya şerê dijî teröristan kiriye bicivê. Ji alî xwe ve serok Berzanî bi xêr hatine xanim Melîka Mezan kir û derbarê nivîsên Melîka Mezan ku têde berevaniyê di ber gelê Kurdistanê de dikê serok Berzanî spasiya Melîka Mezan kir. Rêveberekî kampên derbederan li parêzgeha Swêda ragihand ku xelkên kampê bar dikin û berê xwe didin deverên ji aliyê rejimê ve hatine kontrol kirin. İzzet Santwayn rêveberê kampa derbederan lê gundê Risas lê parêzgeha Swêda ragihand ku di şerê Sûriyê de bêhtir ji 47,000 sivîlî li kampê neştecî bûn lê niha bi tenê 1073 kes mane di kampê de ji ber ku piraniya wan berê xwedana deverên ku ji aliyê rejimê ve hatine kontrol kirin. Her wiha ragihand ku di 20 rojên borî de bêhtir ji 20 malbatî ji kampê derketin ku her malbatek ji 6 ta 7 kesî pêk dihat.
روسیا دبیجه دوی سینور اسرائیل به سوریه روره پاراستن. اسرائیل جی جالی خواه دبیجه کنا به توهز جبلی ارتش رژیم سوریه لسینور و به جه ببه. بالیوز روسی لتل ابیب راگهاند نابه چه هیزن بجایی لسر سینور اسرائیل هبن نه هیزن ایرانی و نه چه هیزن دنجی. بالیوز روسی لتل ابیب اناتولی ویکتروف تکس کر و گوت کو کنترول کرنا سینور سوریه به اسرائیل را و دبن کنترول هیزن رژیم اسد دبن و چه هیزن بیانی نابه لنافچه سینوری هبه به تایبتی چکدارن ایرانی و میلیسن بسروه. هر وها دوی درباره دا بالیوز روسی جی کانالا که اسرائیلی را اشکره کر کو ریکفتنک هیا ته هیزن لشکری لسر سینور اسرائیلی نه دانین جه بلی ارتشا رژیم اسد و گوت دوی سینور دولت اسرائیلی پاراستی به و افتش نبس گوتن جه آلی سیاستا درویا روسی و هر وها اسرائیل جه آلی خواه مترسیا خواه جبو پیدابونا هیزن بیانی لسر سینور و بسوریه را اشکره که هر وها بالیوز روسی ویکتروف دیار کرد داخوازا اسرائیل جه روسیه کو همی هیزن ایرانی جه سوریه بگشتی وکشینه. هر داویا گوتنا خوده ویکتروف دبیجه دبی ریکفتنا سال 1974 وره بجه کرن. گوته ده هاتیه دیار کرن کو دوی نافچه سینوری ین اسرائیل و خلق اسرائیل وره پارستن. سروک وزیر ولایت ساکسن انهالت یا آلمانی بانگا برکرنا هجمارک بهتر جه پناهخوازن سوریه جبو ولاتین وان اگر در فتک وری پیدا کرن. سروک وزیر ولایت ساکسن انهالت یا آلمانی راین هازلهوف جه روزنامه سایتونگ یا آلمانی را راگاند کو پیوسته ام هجمارک دنجه پنابرن سوریه برف سوریه و بشینن اگر در فت پیدا به. ولات روسیه هجمارا پنابرین سوریه کنج ولات لبنان و گریان سوریه اشکره کرد. ایران آوندا پیشوازی و دابشکرنا پنابران یاب سر وزارت بروانی روسیه و هجمارا پنابرین سوریه انج لبنان و گریان جبو سوریه ده هر دو هفتین بریده اشکره کرد. کو هجمارا وان بهتری 3000 پنابری بو. هر لگوری ناوندا نابوری کو جهجده و مهوه هجمارا پنابرین و گریان جبو سوریه گهشته 3826 پنابری جوان 2846 دریا درگه زمرانه و 908 جی دریا درگه یابوسره. ڕێخستنە کەورگۆسکە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا ساڵڤەگەرە دووەمیە کۆمکۆژیە قامشلۆیە کۆ دە 2016دا ڕوودابوو بە چەندنە هەژمارێک داران لە کەمپە کەورگۆسکێ بەژاندن. دو ڕۆژە دووشەمێ سێ مەها هەفتان ڕێخستنە کەورگۆسکە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا بە ئەلیکاریا هونەرمەندێ شێوەکار زوهێر دەرویش بە بەشداریە هەژمارێکە ئەندامن پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و ژن و زارۆکن کەمپە کەورگۆسکێ بە چەندنە 6 داران لەسەر ڕێندنەوە کەمپێدا ساڵڤەگەرە دووەمیە کۆمکۆژیە بەژارێ قامشلۆ و ژاندن و ئەو تەقین دە 27 مەها هەفتان ساڵە 2016دا لە بەژارێ قامشلۆ ژالیە ڕێخستنە تیرۆریستیە داشێوات و ئەنجامدان و دا ئەنجاماوەی تەقینەدە بێترژە 6 سڤیلێن بەژارێ قامشلۆ شەهیدکردن و بسەدان بریندار بوون و گەلێک زیانên مادی گەشتنە بەهیێن وێتاخێ. مناسبة مجزرة قامشلو يا هاتي تشيكرن سردستي منظمات تروریسکا داعش وشيش شهيد تيدا هاتا كشتن زاروكا ومازن وبچوك وخواندوان وعمالة وزافا وبوك هاتنا كشتن لأم في رسالة بناوي كردا دقينا منظمات تروریسکا داعش نكاري إرادة ملتي كرد بشكيني إرادة ملتي كرد شولو خورتنا وأمي برخوادان كن حتی دوزا ملت خو ام پیک بین سرخبونا کردستانی هر چهار پارچه کردستانی و ام وقت پارتی دموکراتی کردستانی سوریا ام به مناسبه هنه چه شهیدک شما بکوی ام دارکی دوساوی شهیدت تشینن ام دهلن گو خوینا ویش بیر بنبه خوینای هر بهابه الجم ملت کرد و ام زوز دنوا شهیده ام دوف خوینا وابن حتی دوزا ملت کرد پیکوری ایرو ام منظمة بارتي ديمقراطية كردستان سوريا الكامبا كورغوسكي بچاندينيا داراكر بمناسبة مجزرة القامش بهاتي رودان أمج خلقية بيجن هلاقار خلق
مکی بیابران که تو باران بگه ام ادارات جه واشی چین دقنا شیعی بدن جهانی همون که ام به اشتیانه گری ملاطات میزین ام تجاره کشتن و نخوشی و ظلم نه چیه ملت کرده بالعکس ام بیجن دائما شینکایی او جیانا ملت کرد ویا پارتیا مالپەرێکا رووسیە ئەشکەرە کرد کۆچەکدارên یەپەکێ لە ڕۆژاوای کوردستانê çekên xwe di bazarê reş de difroşin û navçeyên Kurdistanê yên dibin kontrola çekdarên YPG de wê bikevne dibin kontrola rejima Esedê. Malpera Sputnik ya Rûsî ragihand ku piştî vekişana çekdarên YPG yên bi ser PYD ve ji min bicê bo rojhelatê Çemê Feratê çekdarên YPG dest bi firotina çekên xwe di bazara reş de kirine. Malperê got jî ku çekdarên YPG wê bibine beşek ji hêzên rejima Esed û eşkere kir jî ku PYD kêlgehên neftê yên bajarokê Rumêlan radestî rejima Esed kirine. berê bi dawiyatnê dubare sermûça. Gara dehaniya danûstandina nesîtane li Sûçî derbasî roja xwe ya di doan bû. Diktor Abdulhekîm Beşar dibêje ku danûstandinên PYD bi Emerîka re bi razîbûna rejima Esed bûn. Careke din agir bê çiyayên Efrîna Rojavayê Kurdistanê ket û serokê Encûmena Xwecihî Şiyê dibêje agir bi alîkariya xelkê hate vemrandin. Malpera Sputnik ya Rûsî ragihand ku piştî vekişana çekdarên YPG ji min bicê çekdarên YPG dest bi firotina çekên xwe di bazara reş de kirine. Bi alîkariya tîma Arken û çejwera hatin pêşkêşkirin bimînin xweşiyê de. Her şad be.